ABM Emma Makwaba Edeba Badwam so Adom TV. Share live. DSTV channel 280. Go TV see channel 119. Live on Facebook, live on YouTube. Okwa subscribe or YouTube page Adom TV. Facebook and so Otnyabia share emo binsu ntimi nya bi ehwe. Eti wo hwe no na wo share na wo comment no binsu ntimi ya bi ahwe. Etunya enya click na pacho bomode aso be share ne sa na manfo enya bi enhwe na ya woda se ne aka chem ya woda bia edura Adom 106.3 FM ne Adom TV ekentuma ebom adi djumadi ato ne den the People's Forum ebro ye ba ompesua so ye ba ompotamu ne ekoso won mu a opese mo kama empenfo active project bi ekoso a ehun sensem atwentwen na so mo akwan mu nsuo mo nkanea ana empo adwuma sem na ade ma biam wo a mo ka na empenfo ate no watimi aso ano edi am the People's Forum ti ende be bi akopiem eye Afarewa Junction eho na area ni echite kohwe omo akwan sene etie any other developmental project ye concern animal nkofo a won menche be kona menim nwia akwasi asempa akwakodi eguno twafo ni yache sene Afarewa Junction ete no hawa eda amafo akoma so yemfa na sekese koma Franco Trading Enterprise da bi eka chose phone papa na Josu enhonom maka chose ye iPhones na wo pese ye Samsung Nokia eye Franco Trading Enterprise bitimi ama na papa ne bo esa ewo from upe TV so a smart TVs from 32 inches ekosi 65 inches ye beton bi e de ama ya ne bo from pa da bi aka to say e be che enso e de ama me say air conditioner kanea bo ayedin etuto Asia tonye e be twin kanea ketuwe bi ne be sa chele wo dem wonum eye Franco air conditioner make am for e de ma hwabo e won kran koma setama ene mia awdo be bi na frɛ 0246 422 338 0246 422 338 akwasi asempa aye krado ewo Afarewa Junction yanko ne ko ye de ekoso ona akwasi akwa abade na ekoso Afarewa Junction and then Yawada, the People's Forum live on Adom TV and Adom FM. It didn't Sempa. And then the People's Forum, you defeat Bechele, you back Bechele Diana, Ewa and Cry have the Greater Accra region. But Bechele, Ewa, Tema, Akosombo Kwanso, oh, ba right after Michelle Cam, and Ho Anna Bechele, currently, oh, share Adom TV, oh, Shomechia, Ubehu traffic, Kesiepa, Ewa Mechi. Na e komensa benkum so a another traffic and the traffic no nfinfin and amigina menemo e kasei na enya ntia say this particular junction anopa bia say we adwumani a ubedim for be 5 hours asana wetumi edu adwuma omo fi afienya omo fi akosombo omo fi shy hills omo nyina ha na ombefa asana omo tumi akọ adwuma na is so terrible adeba kwa yakra wo ho ne say na police fo gina ha almost stop cars and said be school nkola ebetumi etwem na police for no stop traffic na e school nkola ni twem omo twem wi a kwabra ni tunika the okache police ni ani say you ni ochire bi the da wa me di traffic musa wo maye nkobi in fact they are there hard dream pa na currently wo hwe machi a wo say pothole bi ewa ha na this pothole na enti say police for na omugina ha no omo ankasa na de anwea bi a egu machi ha e na omo sisa se pothole no emu ekwa emu do a na omo sanwea no na omo de aguso se be ya cars no ebetumi afem na say police for na say omo patch ye kwan e de maye. This is the situation ewo Bechele Junction na ye be boawram Bechele Krona Kasem Nafi and Crawford How on Matimi Akatre. The People's Forum live on Adom TV and Adom 106.3 FM. Is a casino ebeko na indeed it's so terrible say and Crawford Fresh on Beso Mokasa Yan country abino and Titema Akosombo Kwanway. The Ben Crown on Baby Beam another Ben on Beyahu baby. Aside traffic and Kakwano at the Mumpa and Quebecas traffic be flow, but
o share potholes pa e wo kwan no ye ba yankasa ye tuto mu ye pa but abusia ya ka kwan no mu asem awie ahwe traffic a if she said the school nkola no e betwam se police fo gina na ye ma omokọ a kwabrane ekọ no na bon se moto so ayi afa ho a wan hwe ya na bon nkola no in fact ya de a ehu ye pa but well yanko because they say microphone agada na any omo entwetwe komo omo how they say ye boawura bechele ekronum the junction ye di rem na o hwe me live ewo Adom TV amechi eho eneko bechele ekrom efi junction no so ekok bechele ekrom is about 500 meters na bechele oba ha enkrofo dodo na nete ha empanifo wom me bae wo hwe the number of cars and ye kaka ye waka mu ne ye waka o hwe cars ahodo a afa ha na no pay any the traffic jam indeed ade a eya reho pa mama menko na fei me start ye fi okada fo so me ni omo ene be twetwe enkomo chairman mama ntina on che na ye mbon enkomo ne ye ye frozen but your friend is Salim why you juma wa how many years oh man can me try 4 years ni 4 years ni why you juma wa ha na Salim mo how ne say e this area oh yeah how ne de no kremu kwan no na how I say so ye juma na ade chi a won't mean sorry hunam nyina be o ya I say the blocks at also wow kwan de nya ba ko so to kra de na asema say kra kwan no efi ehe ekoka he de na oka ho asemi fiti gbechile janche ko gbechile kuro no wow emunye kra emunye de na wo ho a chese emunye de na wo kwan no so I said last year no be ye kwan no emaye kakra na so endi months bia na portals ni nyama abem portals ni the accident kwan na kosi ye mu bi mu ewu ha true kwan we ombeye a enye kwan ni nye papanti nti enye agrokra esra be sra ban ni se ombehwe enim wa agbechili kron titiri bonkatama so ye kwan ni nye kra bonkatama so district ye kwan ni nye wow na ona wo kan bibi so say ensio to a describe the situation in tram ensio to ya na say ensio to ha nyina be ma yentimi ngina ha enam se gota enu around nti so to ha nyina bridge a be ye ma ha nyina ontimi ngina ho nti ensio to amuntimi park mo motorbikes no wa be park we chiro. Oh really? And she said obi ba be fa moto ana say obi ba be fa car taxis here wa here o ye ne say en fa no fa nka make me kai dey bi kra gina na true amanfo e cross kwan nso to a ye be gina na true especially mba no muntimi ntwem no ene nkwara na true mo across kwan na o ma be gina be bia ye na sa no ma fa moto akọ mo de o mo hye machi na mo de o mo twansi o no sa na ti wa ai sa na ti nso to de enye kra the last time I see you to wa higher da ben me try last week no yeah and then so to and last week in see you to in that situation that is net is wow hanyina na enye wow well I'm saying the People's Forum live yeah the Figbechile Junction and yeah they bro they say yeah ni okada for no na twetwe nkomansa omo hawo omo fem wakam yati asiensi otokra dia ene ya de a hapa I just say omo foul e de wo hye wachi ansana watimi aba be faka well yenu abe ma ba ko so ha ma me ne ono so twetwe nkomo chairman you ever say ba che friend Ibrahim Faisal Ibrahim also mo ha ne say wa ha Pacha kwenu a ye adwuma waso no kwenu ha ye pa eduaso a accident bebretimi si kwenu so a enye esi amra na potos na e waso no ntia potos na e waso no ntino ya ntimi ntwi ya moto ye ana nkwanhye bebreso a esa hye ye kwenu so de eto so biom nso to a kwenu wontimi hu kwen krampo nko fie abra obenya bebia agina nti kwenu asa bebre nti abenya srawo se Oni asamo manfo no yesram se mun yakwa ye maye from Bachile to number 1 to down de ko pia nyina kwan bia ni ho ye papa maye ye djuma no yetimi tina moto no so akosi anapato anwumre ye honam nye ya yesisi nyina ye ya so ye nim de be ye fadro sa bastel ye nim de be ye edjuma ni ho ye be ye okada na ye edjuma no so kwan no so nkoyi edjuma no so still enkoyi and Robert G moto accident so sis kwan so woni nkrambo obi timi ball car no wanjina mpo no akọ obi timi shada no ball car na obekọ o say moto suma wo obekọ onjina e ka nyina da oso
nti nim de beye nti abanye srawo hwenye minim na beye kwan ma ye na ntimi ye dwuma yi because dwuma ni ho ayeye medam ase na oka bibi se moto eya moto ndro because mo honam ye mo ya na face am Roberts harmony ade ye start findro no okada ankasa no in a day sales say na we a day no me yes is 30 cities a day nti a day no me benya sika crampo na be let's say 80 and I say 50 na manya ansa na masabe to petrol ansa na medidi nti me yire me ho pa say mbet ma yes no a day na ma ya free. So a day man to my season now, meant me go for this. I mean, you madam pa na my yeskano. There's every day I was saying 30 cities. I dey call no petrol kahon. A draw or beton kahon. And I dear one casa so be dinka. Mpache debi. Kahon cra. But a day no me benyeska crampono. I many misses and I was saying many by 100 cities. Some 100 cities are still. I was saying mbom pan to me yejumanya 100 cities. Samanya 100 cities I mean to me the ana mean to me coffee nso. That be when yemfa say about 6 7 adiasa. Was say upon unya 100 cities here no bende. Samanya 100 cities menya echo 100 cities I was saying pon. Atile menya 70 cities I was saying pon ochina nyame adum ochina me ba sanyame adum mbenya ne menu no abom. Samantama nyanso so ambeko fi achina na papa na maba. Sa ana ojuma no nso anya na pa ana anwumre passenger fo ba fia wonya passenger wi ya da hosa enya hwe nto beda sa sorry just okosoma na be fro sa anya okosoma so wonnim dia obeye nti in a day a draw sign auto a day ni dia anya a day na every day na meto adro no metimento adro be 50 cities na me treat me ho just ensansa na ma ho sa de me feel adro ne yamamia na me go so to say nya mam ya na masasa adro foforo ntimitomento adro 50 cities ebia a month and I say 2 months me mfa adro yes say adro na ndro ben sa na ya monno ma kill mo body pain killer ne ada medicine ebi mu wo bebre wo mutumi ton ma but me ka say mbebodi ya me betwa ndro but adro bebre wo ho ayetimi to. Well, I was here. What say ya? Kwaya nyanti. I was said there be a to me to na yenom said there be a bit to me nyaho. They are seeing to in Jimaso. The People's Forum live. If you betchely, I work pon Katamanso municipality. And ya de bro. Me sa kaminu ya baba ko ha. Me ne ono so beto che nkomo. Mame apomwe. Nyamina Adom. Yo na mpacho mo ha ono se wa ha. Pacho ye friend me Rashida to Mohammed. Pacho ye ha ono se ye kwan no enye. Because of that, because of that, na ama adichia yan ho anu adichia oba betena sesa those days ni metimi ba metima ton wache be se olon ka mensa na nan na sempo olon ka ne ba kun po ensa adenti kwan ne nye esen because of that no cars bebre omomfa ama nipa enni hanom ba first ne de na kwan ne ye ti adichi amanfo wom amanfo nte ma eyi market na adua na ekoso ba sese de odua no wa olonka ba akopɛ metena asesa adibesa na asɛ na makotu agu onji ndi sɛ ebia sese no sika nhye dan ni krom ntina sɛ yɛ sika sem sika nni hɔ sika die sika nni hɔ sika nni krom no mo ɛno nso ka ho no kwan no nso ka ho na sika asɛm no nso ka ho nso ye ka kira aban no so onhwe ye nim omonhwe na omomboa ye because ye kitama me ya baten me wan kwala ba ko 7 nto omonhwe ye nim na omonye bibi mmae na ye ho kire ye wa ha wakoye obi a woton wache ade na se wokojom enti ma me famfa o me mbisa wokojom so a ne ma bo te sen e ma bo ne de aginyame na ebebam because enye easy eka kitikiti kimpo aka me ya close down because ukọ dijwa na obeton a wonya sika na awodi kọtọ ade na aba no sika koro na awodi akọtọ ade na aba no obeton ade na ebe wi wotimi nya mu half emu de ye bre wom pa ye bre nti monhwe na monye bibi na monboa ye na ye bre. Well, I was here. What say? Abanhwe na onye bibi every say. Oshiwo Krom, the People's Forum live. Bechele
the Ponkatamans municipality near the bro. Medini Quesia Sempa, Esiano wa joining ya, Shannon so sec Ponkatamans municipality no, and Yanti as or more Mugu had doso papa. The population size, enche, made the mount per the census are carried out. So if you call taxi drivers, no honor, many taxi drivers, no, and chiche and come on, maybe so almost or more how they say because I'm on a fat a quite way. So, Chairman, but your chip, I feel come. My chairman will shoot Nepal. Thank you. We a guy. Thank you. You're frozen. You're from Patu Robert, aka 09. Hey, 09. 09. Yeah, well, 05 was studio. Okay. Mabenya 09 waha. Okay. Okay. Patu Robert, most more how they say. You're quite high and papa. 3 days today. Before briefly, I call Bachelor Clinic, and I hope so. For I say, Uncle, because by a mechanic, how may I be seen there? It's Uncle Betty Americana, and when you know at a chenkwan, Uko 1 3 be a say, unwash your car, a hygiene, a yage mamma was your car, a higher pint, your quantity problem. Pa, Sisia Menoka say, Uko and him cacra, and Uko and him cacra will say, I'm Munaka Sebidaho. Abubona obisu baby abubano one obisu so obisu obeboying but concrete mo no de begu ho oh that's a quiness you o si kwan no interior drivers so compare hammer kese na nkasa ena ye de akopai pai sa na ama say yetimi fa oko ankansi no to ya block e are very serious fellow Ghanaians here bere aban boyen ena ya minya say great Accra grade gravel gugumu anka many beje pa anka ba no ye beto ama because ye ho chire ye bre bechile ye bre pa me say obi yare sisi Accra free e ko bechile un de wi ani pa ne bre kra no masa oye mehyew kwani sun na ye to upe kra ya betimi de wa to taxi ba ko mu sisi a na ya corrance na wahu oye mehyew na ya yo wa ha no hospital for no to de bi o me boy o me check ye because you have waste problem pa obeye juma every akọ gbechile obekọ 5 times no we bubu nti ye kwan yesere aba yeseraw ko katamanso no yebre yeseraw yeseraw ko katamanso aba yeseraw ko katamanso yebre pa ye fra mi o na mi si yeseraw ye pa ocho na wa behwe ye kwan ma yeseraw pa ye dam ase semu aba ama behwe ye problem aye That's it. 09, Chairman. Number also. From Ruben Agama, aka Capon, the great warrior. Yeah. Yapa abanicho. Ambo modern and be yakwanimai. Yakwanwa very bad. Yapanicho wa ambo modern yakwanimai. Entina say yes reno. Ambo modern agbeche kwan enye baku. Yakop 3 baku bi na shop. Yakop 3 baku bi na shop. Samusi de Bomunya Kwamaya 2024 no yentu aba my municipal assembly 2024 Samu ye kwa gbete kwa nimaya municipal assembly pon Katamaso district yentu aba ye gbete for yentu aba mamu traffic no yentimi nko baby a ulori free copy ye bukra be take 2 hours US be take 4 hours ansana wadu ho wankasa una tikwa kwa so hu tokro potholes where potholes kese pa ma ho pa enta ye pa mucho ombo de be ye kwan ma ba omunye kwan na 2024 no vote no de omon forget it manuase mate me da say ma me see o wasemka ma me wonso de mu ajo enya gro block wo mu ho ai me pa choyo ye from me ma agina me te kakaso na nka na ma wan ha ya me pa cho beche kwan de enye kura ye kasa kwan ye na ha kwan de me krom achima gusa kura ampo ye village kura no ye ho kwan ye na ha ye se ye krom aha kwan de bon kura ade ba kwa omam mpanifo ne ya eye asefem kakra ne se we ba no de ne sabe kakra we ba no de ne sabe kakra eye kwan we se ye beto aba eye kufu ado ne mahama mre so omo beto aba no ena NDC di omo sabe kan ye omo do omo sabe kan no omo ja ha se ne to ho no omo anye wokọ anim kakra ho no omo ye kopem be kire bridge ne so ho no mo station okro omo anu ena omo jaaye ye to aba ne wie no omo ajaye MPP ba ye no enye omo na omo ye nti no omo so afa omo nsa anka ena esi ade kwan na tete apro apansam eti esra na nakufu ado se
ɔnane n'ani ɛmɛhwɛ ne ma wɔ ha na ne ma yɛ wɔ ahohiahiam yɛ wɔ ahohiahiam adrɔbafo egu ahaka yi tetanus ka nko a efisɛ kwan ne nyɛ ɔmo fa guguru na nsa pɛ na ade asɛe na wakɔ akɔtɔ traffic ɛna eyi fa ufiri ha akɔ tema aya ne bɛ 20 minutes ɛso betime di 2 hours ɛwɔ kwan so na wonu tema hwa anɔpɛ mo amu ba ha sɛ mo amani tua hwa ha aha nyɛ baabi aka trɔtrɔfo efisɛ me pɛ sɛ mo amu nwura ha efi bɛ mo nwura hɔ mo bɛ hu de we kwan na hɔ na teɛ a ɔmo atimi ɔmo fa hɔ no mo de nkɔɔfoɔ ɛfa hɔ nkɔɔfoɔ na ɛkɔ no ɔmo kɔyɛ adwuma ma han ɛnyɛ aban na ɔmo kɔyɛ adwuma ma no ɛso kwan ɔmo nam so ɔmo de kɔyɛ adwuma ma aban no ma aban nyɛ sika no ɛnyɛ wobɛba bɛduru fie no na ɔde yareɛ ɛna wode ba bɛto fie eti yɛsrɛ aban sɛ wɔn nane n'ani na ɔmɛhwɛ yɛ ne yɛso Ghana no yɛka ho masama no ate ma me da CP asomdwe nka ho na mbacho good morning asamba mbacho bokode me ho ye the obadi ase na mbacho area hanouti your friend Charles Dubin former assembly member okay Sebrepo electoral area na me ba ha me te se na onua bi ka se afi na ponkatama so kwan atete apansam ente sa me di assembly member wa ha me opinion leader nya sa na tie ponkatama so in terms of politics no omonto aba ma MPP da omonto ma NDC na ya kwan nyina nye mimi kuraka me kan de si hoyi it's true say ponkatama so akwan nye even highway kura nye but me say na nado president wa beka to sword but bechire kwan ni other kwan no ma obi en friendship government current government and sa as an assembly member 2010 o share from Michelle Camp gate to Pong barrier na me wo FNA na mo FNA yes ya approve sika about 595,000 Ghana cedis say yemfanya sa kwan no that time na honorable Kempi Sofosuware eno ye MCA wotema ya approve ya no ya frɛ metropolitan engineer that time ema obe confirm say betumi aye primer ceiling e wo kwan no so they only graded the road that time na aye ofrene they got a nyina awie o man fesika na anya kwan no ena kwan na tete matro ho letter several times anya dwuma eye Michelle Camp gate to Calypso road ofa kwan no so eye very very bad o man anya dwuma de tosu bie wo and this makajo say in politics no and this na tia konwa so wa ha ya kwan nyina anye bechire kwan is true enye kura na ye hwan fault nya fe na kwan na say yo afa kura na kwan ni yeye just here can say na just say in terms of development you know not just say MPP was so ebi munya development NDC was so ebi munya sanity the American say sir ubegina ha na wo ka say afei sir ubegina ha na wo ka say afei na rose no enya eno na make ho asem MPP ba ye pacho utie mpa MPP ba ye ohwe pong aya district capital no MPP government wa ye pong road to tema wo ye de tosu bie wo no MPP government wa be ye a friend DVLA Junction road wa ye eti me peso obia de blame no be ma current government me so me kan e fa so bi ye bre madam yeah good morning also we am driver for times for mo wase am drive up and down kwan so all the private car park wase also what's if e kwa so over ha more than 5-6 hours about to tema ofi atema e kwa airport house and the port for my whole like say wase enti ye no yenye NDC yenye MPP asem so yenye party B sem wase e kwa no asem me so me fast be me fear ha obi afia wase basa ye pa ba to say obo ye kwa my that's simple e say party bi na ye ebi na ye obi nya ni ye a na obi sesi ye okan you ye panyin ye kasa say and we kwa ye say before ye person de ye ye twa tax
when the road wedding you put to be a petrol wedding people wedding and to buy police say e kwan no e say company wa do do super share driver be say kwan of say say ma potu ba very big hole the air can no and say mama and as akufo ado sem na e ka wa say ye ka say the be benefit here community for no o ti abi o top on so wa ba ha o ti abi o wo hoto ana ba say ye fia ko pe chile ni e bre kwan so ye kana o be ka ye say we say manti o be defend aban ye defend power say and defend power say you not anybody him no bia you must say me pa chok pon katamasu ha ye ka company se wo pon katamasu anya asem ketwa tasa pon katamasu di ma aban no edroso nso ye kwan ye bibia nye pon ivi pon kran siom be no kra edi adenti na ese ba ne sa hwe company se wa chemical se ekoye mu yare a ye fa na ye kwan so nye ye kofia ye ntimi nda eda ye beda obi apon fi adwuma anse na obedu fie no traffic didindi aden mu hwe ye kwan no so munje ye kwanu support away manhole enye pothole eye manhole ankasa odi nsuo guma obebua e dia water aduane ama na afifi adenti na tisa nti omo aban no mo hwe se na ye politics asem there be onye ni ye yeso ye tax bonkata man so ye right ni se omo gi ye tax omo ye ya kwan mai driver for bre yi ka ba ko obeye djuma sa no diskana ko to spare parts adenti na tisa munye ni ye mai manuesi assembly nyane say we are not here to do politics. The only thing we need is that our road must be fixed. So usha fiti yellow sandboard eba obo say ekwana adani manho ana menu kasa no udu afienya enya develop we udu Jerusalem udu Shires eko enya develop here. So look share your road no if all that place to develop because once the traffic ne ebeye say and we those who we do land business because the road is not flowing, so nobody want to come and purchase your land here and it is affecting business. One, assembly bar for tax, people come for tax, government also come for tax. Which the question we should ask is say what is the tax being used for? And our question is say all the contract and bopi say on your coin as our man is saying it is who's responsible. Why not say there say obe check say road no ya na say yenye it's because the contract no contractors now our big men have their share. You want to say 1 million Ghana cedis all currency 1 billion na minister na say MP ajimu 300 million ejuma no contractor no oya aina onu so nya so definitely no obe so the work. So we are pleading to the government say ombra no be boye na yenye kwan no me da say me pa cho ye frame kwesi apia me na me ye trotro for no station master na me pa cho essence drainage no ya ye one side na omo enye one side inso ye afi won a omo aye omo de no se insuo to a omo take advantage at the baller amafo so connect omo private toilet ho insuo de ato got anim whereby enye fair insuo to says ya bro menka end that out yentimi engine toilet ho insuo a omo connect de ato to drainage nim no enye good me inti me pa cho me plead aban ne pa say our committee be omo check those things they should come around and check. My complaint ma assemblyman so ba me kan omo emwa enti no say me no fa kwan so say make me akira o toilet hose be almost getting to 10 omo connected dia to ekwan ni ma enye good. Correct. Among 40 around. There were judges, there were lawyers for United here, but Omunina and concern the road. Quite there, a serious. Portos na a walk so a dangerous. Among for the Adrians you just a Niama Bola and Niama baby.
yɛn so na insuto a sane amane nyina besan akɔ etia yɛn enti me plead government ne pass on taking legal action on that. Me ba cho ye frame yo lunka me ba cho ekwan ni de hampo de ya ye gina de ye kakra na nse wo nanti ko enim kakra na nka me pesa nga mo fa mo camera ni ntu ono mo hu ekwan we connect to Apollonia ufra Apollonia u ko Madina nti anka mo ye kwan we major road anka beti traffic ni so but because of the nature of the road nti no car ni ntumi nko enkosi Apollonia hwe car ye esi we enche omo betwitwa because car na no ntumi nya ho hwi mi alone car me ka say metwitwa car baako 4 e kwan we su from 2014 to and metwitwa car baako 4 because kwan na esai car no odi koma weather obeya ya enye ye nti o say odi ma scrap for he ya upa yenko obehu just last 1 month metwitwa me car no and I discuss so na me koto ofufro nti yesra ban say o meye kwan ni maye medamase